Mfowethu, inkulu indaba ngokuhlonishwa kukaMthandeni SK ke laphana-ke ngesithunzela noma-ke ngesithusi-ke laphana-ke esinguyena ngqo, njengoba-ke sazi-ke ukuthi masikhuluma ngomThandeni-ke sikhuluma ngeciko elikhulu kaMaskandi-ke laphana-ke esithi-ke laphana-ke ko-Spotify lihamba phambili, futhi-ke nako-YouTube-ke lihamba phambili-ke ngokwama-viewers-ke amaningi-ke uma-ke kuqhathaniswa-ke nabanye abaculi bangamaskandi abakhona endimeni-ke laphana-ke. Naye-ke indaba la ikhona bafowethu-ke isithusi-ke esikhandwe ngomThandeni SK-ke laphana-ke abantu abaningi-ke basincomile, kanti kukhona futhi-ke abahlabile-ke laphana-ke ngey'nhlilini ngezahlukahlukene-ke. Kodwa-ke lento isho lukhulu bafowethu uma-ke ibhekisiswa kahle-ke ngeso lokubukwa kwezinto ezinhle ezenziwayo-ke ekuhlonishweni-ke kwamaciko, njengoba sazi kamhlophe-ke ukuthi-ke umculo kamaskandi-ke izinto ey'njengalezi-ke siy'jwayele-ke ukuthi zenzeka kubantu abakhulu-ke abasephalamende nabantu abaphethe umhlaba. Kodwa-ke sesiyibona-ke nokomaskandi uMthandeni-ke ukhombise-ke ukuyamukela-ke lento-ke yokuhlonishwa kwakhe-ke ngesithusi-ke esifana naye bafowethu ilezo.